Whafarerei o Hiti FM ia meari u pot I himene piti ahuru mamaha matahiti ini ai tona himene moe moe ia. Yarana. Te ie himene o ta ui pap e o iahu I moe moe ia. Te whaati ai ane iau I tō aamu. Mei tō tamari ira e tero mei te himahana o iahu I wahia ai vau I te himene. E ere te mea ohi no te mea e mea te hi o te taata. E mea putatu ai te aau, te huru paparau, te huru hi o rao te atani ai hoi a oe. Tera rā, te hipau ta ui I tā mau, I roto I te ienei urar a. O iahu I, e ha e whaaru I te moe moe au ta oe hia ai nei. Te ur a, wa hia ai vau, wa hin aro vau I te himene e te oa oa nei iau no te mea aita vau I whaaru te I moe moe a. I te imahana, te himene nei iau, e waupo te a vau I te hoi tata ur a himene, o iahu I o Nescafe, e tera te whao ta u e oa oa nei, o iahu I te manu I ar a, no te mea wa titau oe, wa tūtawa oe te I moe moe a. Te mau opuar au ta ui hin aro nei I te mau matahiti haere meira o iahu I e hare nā te ara, e haere e hi o, e aha maua te huru himene nā te ara, tra te hipa ta ui hin aro. Hare e whawharerei tata, minahe ara tō I himene, no te aha e himene miteria arera, no te aha e rawei te mau huru pepe e tra te ohipau ta ui hin aro, e hare e rewana te ara.